Turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Muti twabateguriye iki mu kanya nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze kurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu kiganiro c'umuziki musange kaze kandi tubipfurije na weekend nziza. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi havugwa indwara ya kolera imaze guhitana umuntu umwe mu ntara ya Rutana mu majepfo y'igihugu, abandi 11 bari mu bitaro. Abandi bose bane n'abarundi batashe bavuye mu gihugu ca Tanzania bari bagiyeyo gupagasa. Ijwi rya Amerika yabateguriye ino nkuru ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Abamaze gushikanwa ku bitaro by'akarere ka Gihofi mu Rutana bagera kuri 35 kandi bose basanze bagwaye iyo ndwara ya kolera. Gushika kuri wa gatanu kwezi kw'indwi mu bitaro by'Igihofi hariko havurirwa abagera kuri 11. No ku ruhande rwa Makamba muri zone ya Gatabo mu Kayogoro hamaze guharurwa abagera ku 9 batashe baranduye iyo ndwara. Umwe mbere akaba yaritavye Imana ajanywe mu bitaro by'Igihofi. Abagwaye bava mu mitumba ya Kabanga, Gatabo, Buyaga, Rutenderi na Gihofi. Haba ku ruhande rwa Gihofi mu Rutana, haba ku ruhande rwa Kayogori Makamba, abajeje ubwo burere baremeza ko abo bamaze kwandura ari abarundi baba batashe bavuye kurondera ubuzima mu gihugu kibanye ca Tanzania, mu turere twa Kigadye, Muyama, Kitanga, Nguruka, Heru, Oshingo, Nyarugusu, Makere, Mvungwe na Nyamidaho mu ntara ya Kigoma. Abo barundi bajabukira ku vyambu biri ku ruzi Maragarazi kandi mu Kinyegero, kuko no mu kwinjira aho muri Tanzania bagenda binyegeje. Ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Makamba, abayobozi bahisemwo gutanga inyigisho zijanye n'ico kiza kubajejwe intwaro n'abaremesha kiyago bo ku mitumbi n'urubibe na Tanzania muri komine ya Kayogoro kugira ngo bahimirize abahaba. Atanaze Ntungwa nayo ni warongoye ako karere kagizwe na komine ya Makamba, Kayogoro na Kibago. Bisanzwe ntubuza abarundi kwinjira bavuye hanze kuko n'ubundi uwo barungitse kwicwa. Mugabo urumva twagiye kugira sensibilisation, turigisha ibimenyetso vyayo, hanyuma tubabwira yuko umuntu wese babonye bwa mbere ari hafi baca bitura ivuro rya Gatabo, ariko kubera ko atabuhinga bukwiye bafise bwo kuvura iyo ndwara bogenda directement muri Sosumo. Mu nama warongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba yagiranye n'abarongoye zone imitumba ya Gatabo n'abaremesha kiyago mu ntango zino ndwi, basanze bidashoboka kugenzura binjira mu Burundi bajabutse Maragarazi. Ntibishoboka kandi ko bobegeraniriza hamwe bakabasuzuma imbere yuko babarekura bakaja mu mihani wabo. Basanze kandi uwobuza abarundi gutaha mu gihugu cabo byohava bituma abagwaye kolera banduza amazi ya Maragarazi asanzwe ashika mu kiyaga ca Tanganyika, Nyanzarake, abayakoresha batayatetse nabo bagafatwa. Uwarongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba ati ahubwo dusaba ababa bibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara ya kolera kunyaragasa kwitura amavuriro hakiri kare batarasinzikara. Ku ruhande rwa Gihofi naho abajejwe amagara y'abantu nabo nyene iruhande yo guhimiriza bariko baragwanya iyo ndwara ya kolera. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi karimwo ibitaro bifise ubuhinga n'ikibanza co kwakiriramwo abagwaye kolera agira ati turiko turapompa amazu twabonyemwo abo bagwayi ba mbere. Ikindi turiko turakora nuko muri ico kigo mu bitaro bikuru vy'akarere k'ubuvuzi ka Gihofi aho abagwayi bariko barakurikiranirwa bariyo, abinjiye ntibasohoka gushika batashe bakize. Muri kino gihe abarundi bagiye kurondera ubuzima muri Tanzania batahuka ku bwinshi, abandi nabo bakaja kwimbura ibyo barimiyeyo canke kurangura ibidandazwa bitandukanye. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi abasaba kwirinda uruja n'uruza. Abene gihugu bagume bakurikiza impanuro za muganga, bakurikize amabwirizwa tubabwira y'isuku, ariko kandi bagerageze kugabanya umurindi wo kuguma baja hakurya i Tanzania kubera twarabonye naho niho iyo ngwara yavuye.
abo bajejwe amagara y'abantu muri utwo turere Uburundi buhana urubibe n'intara ya Kigoma barafise kandi amakenga ko abagwaye bashobora kwiyongera narijya hakurya muri Tanzania hadutse korera hasanzwe hari ubukene bw'amazi kandi amatwa basumira nibariko baritaho kugwanya bicemeye ico kiza cahateye. Mu gihe abaja kurondera ubuzima mu gihugu ca Tanzania baba bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi, abo bajejwe amagara y'abantu mu turere twa Makamba na Gihofi baratera kamo n'imiryango yakira babo baba bavuye aho mu gihugu ca Tanzania ko nayo nyene yogaba. Basaba cane cane kwitaho gukaraba bakirinda no kuramukanya kumvo zo gukinga irandagata ry'umugera utera iyo ndwara. Ijwi rya Amerika mu gihugu c'u Rwanda naho sentare nkuru ya Nyarugenge i Kigali yarayifashe ingingo ya nyuma yo kwica mu ntara y'umutungo w'umuryango wa Rwigara Assinapol. Eric Bagiruwubusa araduha inkuru irambuye. Niba yakabije mu gusoma iki cyemezo umucamanza yaba yakoresheje iminota igera muri 5 nta ruhande na rumwe mu baburana rwa ruhagarariwe igihe umucamanza yafataga iki cyemezo. Yavuze ko ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana n'ubwa Equity Bank bufite ishingiro kuri bimwe. Basabaga ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa Rwigara igumana agaciro. Umucamanza yavuze ko bigaragara ko igihe cyangombwa kigenwa muri cyamunara umuhesha w'inkiko yacyubahirije. Kubirebana n'inyandiko yifatira ry'umutungo wo kwa Rwigara, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko uruhande rwari rwatanze ubujurire rutayubahirije. Rwahise ruvuga ko ubujurire bwa Habimana n'ubwa banki y'ubucuruzi Equity Bank nta shingiro bufite. Naho kubirebana n'ubujurire bwatanzwe nabunganira Madamu Adeline Mukangemanyi Rwigara, urukiko rwise ko ari ubujurire bwuririye ku bundi busaba indishyi muri uru rubanza, urukiko rwavuze ko nta shingiro bufite. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yategetse ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigomba guhama uko kiri nta mpinduka zigomba kubaho. Ni icyemezo cyari cyatesheje agaciro cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa Rwigara. Umucamanza wa mbere yari yanzuye ko iyo cyamunara yabaye mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuhesha w'inkiko watsinzwe ubugira kabiri muri rubanza atubwira ko ntacyo yahita atangaza atarabona kopi kubiyeho imikirize y'urubanza. Uyu mwanya ntacyo mfite ngusubize, nyine no kubanza nkareba urwo rubanza namara nkureba nkamenya icyo gukora. Uyu mwanya ntacyo nakubwira. Mu rwego rw'amategeko se ubujurire buracyashoboka cyangwa ntibushoboka? Oya, ntacyo nza kukubwira. Wowe nkubwiye ko ntarabona urubanza ngo menye ibyo umucamanza yanzuye, ntacyo nza kukubwira. Ku ruhande rwo kwa Rwigara n'icyemezo cyabaguye neza. Uyu ni Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara, umupfakazi nyakwigendera yasize. Ni icyemezo nakiriye neza kandi nshima Imana, nshimira n'ubutabera bwaturenganuye, akoze igikwiriye. Hanyuma se ko amategeko ateganya ko cyamunara iyo yabaye barishyuye amafaranga asubizwa, cyamunara ikaba yatangira bundi bushya, hari uburyo mufite bwo kuzayihagarika, ndavuga bwo kwishyura amafaranga bababaraho batiriwe bongera guteza mu cyamunara umutungo wanyu? Ayo mafaranga batubaraho narabivuze kuva kera, si ubu ngubu mbitangiye yuko nta mafaranga turimo izo banke, ahubwo ndumva ari twari dukwiye kwishyurwa amafaranga atabarika. Ntayo tuzishyura rero kuko nta mafaranga tubarimo. Bashatse rero babivamo. Uwo mugabo Vedaste Habimana ushinzwe kurenganya abaturage ni umukozi mubi, gusa ntabwo yikoresha, atumwa na leta, ni umukozi wa leta. Leta ahubwo yari ikwiye no kumuhagarika ikamukura mu kazi kugira ngo abaturage bahumeke, babone yuko leta hari icyo ishobora kumarira abaturage, kuko ibyo yakoraga ni amarorerwa. Sinzi inyungu bafite muri ibi bintu. Icyakora ubucamanza bwaturenganuye, biragaragara ko bwayobowe n'umucamanza utabera wo mu ijuru. Bashatse rero babivamo kuko ntabwo bazahabona. Ibyo ni itangazo mbatangarije kamuye Bibiliya yera. Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira umuryango wo kwa Rwigara, avuga ko iki cyemezo cyabashimishije. Pierre Ruberwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo gishingiye ku mategeko kandi kivuguruza bidasubirwaho ibyari byakozwe n'umuhesha w'inkiko, mu magambo ye yica nkana amategeko. Mu rwego rw'amategeko, umwunganizi wo kwa Rwigara avuga ko uru rubanza rujuririrwa inshuro imwe gusa. Yashimangiye ko nta yindi nzira umuhesha w'inkiko Habimana afite yo kongera kujurira muri uru rubanza. Uyu munyamategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko
ko iyi cyamunara ikuweho ibyakozwe byose bigomba guseswa, cyamunara igatangira bundi bushya. Ibyo byose bivuze ko amafaranga yatanzwe muri iyi cyamunara agomba gusubirana beneyo, nk'uko uyu munyamategeko yabyemera Ijwi ry'Amerika. Iyi cyamunara yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ku mutungo w'inyubako hitari yakuzuye yo kwa Rwigara iherereye mu Kiyovu cy'Abakire i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yari yegukanywe n'uruganda rw'imyenda rwitwa Sunbelt Textiles Rwanda Limited ku gaciro kabarirwa muri miliyari 1 na miliyoni zisaga 116 z'amafaranga y'amanyarwanda. Mu bwanditsi bw'urukiko hari abashinwa babiri, umugabo n'umugore, bakunze kubariza igihe urubanza rurasomerwa bashishikajwe no kumenya icyemezo cy'umucamanza. Bamaze kurambirwa kubera indi mirimo abacamanza biriwemo bahisemo gutaha. Amakuru Ijwi ry'Amerika yamenye aremeza ko abo bashinwa aribo bari batsindiye cyamunara. Equity Bank yagurishije mu cyamunara umutungo kwa Rwigara ivuga ko yarangizaga urubanza rw'umwenda bayibereyemo kuva mu mwaka wa 2014 n'umwenda ubarirwa muri miliyoni 349 z'amafaranga y'amanyarwanda. Abo kwa Rwigara bakunze kubuhakana bakavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubagerekaho mu mugambi wo gushaka kwigarurira imitungo yabo. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi u Rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora. Ni umunsi abarwanyi ba FPR inkotanyi binjiye mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, nyuma y'imyaka hafi 4 zari zimaze zirwana. Urugamba rw'inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1990 ku mupaka wa Kagitumba, aho abarwanyi ba mbere ba FPR abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya Uganda, inaho binjiye baturutse. Ibirori byabereye kuri Stade Amahoro. Inkuru ya Sumutakaboyi. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze mu rurimi rw'icyongereza, yari yabanje kubisaba abanyarwanda ko yavuga mu rurimi rw'icyongereza, ababwira ko basanzwe bamwumva kenshi. Ni ijambo ryavuzwe mu rurimi rw'icyongereza, ababikurikiye kuri radiyo y'igihugu babashije kumva ubusobanuro mu kinyarwanda bwakorwaga n'umunyamakuru. Perezida Kagame muri iryo jambo akaba n'umukandida watanzwe n'ishyaka rya FPR inkotanyi kuzahatanira kongera kuyobora u Rwanda, yagaragaje ko umunsi nk'uyu uba ugamije kwibuka inzira abanyarwanda banyuzemo kugira ngo bibohore bafatanije n'ingabo zahoze ari za RPA. Umukuru w'igihugu yanagaragaje ko ari umwanya wo kuzirikana bitanze n'abamugariye ku rugamba hamwe no kuzirikana ibyagezweho mu myaka ishize. Yashimye kandi ubunyamwuga inzego z'umutekano zagaragaje mu gushimira izo ngabo. Perezida Kagame yahaye urubyiruko umukoro. Ubutumwa ndabubwira cyane cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize cyangwa mbere yaho gato bakiri bato. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda mukakirwanirira, bityo kigakomeza gutera imbere. Kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Ibirori byo kuri uyu wa 4 byari byitabiriwe hari n'abanyakigali baturutse imihanda yose. Bamwe muri bo baganire n'Ijwi ry'Amerika bumvikanishije ko umunsi wo kwibohora bawufata nk'uwo wongeye kuboneraho ubuzima. Abandi bagaragaza ko hakiri ibibura ngo abanyarwanda babeho neza. Njye naturutse imageragere, ariko umunsi nk'uyu wadukuye mu bwigunge, hanyuma tubasha kumenya ko natwe turi abanyarwanda kandi twibohoye. Mbese ibyakagezweho ni kubona nk'akazi n'ibyo kurya, ntabwo biriho neza, hari ababibona n'abatarabibona neza. Amufata ko ari umunsi ukomeye cyane, umunsi wo kwibohora. Nta wundi munsi nagereranywa nabo. Impamvu numva uyu nguyu uruta iyindi, navuga ko ari nk'umunsi wo gucungurwa. Ni umunsi abantu basa n'abakiriyeho. Ku ruhande rw'abanyapolitike, itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi bayifata nk'umunsi igihugu cyaboneyeho ubwisanzure. Uyu ni Mukama Abbas wigeze kuba umudepite, akaba ubu ari umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda. Ni umuyoboke w'ishyaka PDI. Yari yitabiriye ibirori by'uyu munsi twahuye asohoka mu birori. Uyu munsi nk'uyu ku banyapolitike ni umunsi mwiza, ni igihango twitanye nk'abanyapolitike na Perezida Paul Kagame. Uko abatangiye batumye u Rwanda rwacu rugeraho rwageze ni abanyapolitiki babi, aho ejo bundi turikire mva Perezida bikavuga ngo ni bapumbavu, niyo batumye u Rwanda rwacu bashaka rusibangana. Kuri twebwe imyaka 30 Perezida Paul Kagame azuye u Rwanda ku munsi nk'uyu ku banyapolitiki ni igihango dufitanye na Perezida Kagame. Tubiriza yuko bitazongera kuba mu Rwanda kandi turi kumwe muri iyo ntekerezo yo kuzura u Rwanda n'ibyifuzo abanyarwanda. Muri ibi birori kandi
hagaragaye abahanzi banyuranye bashimishije abari muri stade Amahoro, ndetse humvikana n'imbyino z'itorero Urukerereza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu gihe u Rwanda rwizihiza ukwibohora ku nshuro ya 30, bamwe basanga hari byinshi igihugu kimaze kugeraho mu rwego rw'iterambere, ariko hari n'abandi bacyugarijwe n'ibibazo by'ubukene ndetse n'ubushomeri. N'inkuru ya Eric Bagirubusa. Imyaka 30 irihiritse u Rwanda rwibohoye. Ku munsi nk'uyu wo kwibohora, Ijwi ry'Amerika yerekeje mikoro zayo hanze haberaga ibirori ku rwego rw'igihugu. Uyu muturage atuye mu murenge wa Nyamirambo, i Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, mu bice bihana imbibe na Mageragere. Ku myaka 37 y'amavuko, ntazi icyabaye mu gihugu. Uyu munsi se ikintu s'ubwo wavuga nkuziho, nje ndahora reba ari ibisanzwe. Nta nubwo uzi icyabaye? Nta cyanzu. Ntabwo uyu munsi uzi ko ari umunsi wo kwibohora? Cyabaye no munsi se kuri zinga. Uyu munsi ni tariki 4 z'ukwezi kwa 7. Uzi ko ari ibyo koko. Rero ni amakuru mashya nguhaye? Kuri nge ndumva ari mashyashya. Hafi y'uyu muturage hari abandi baturage bagenzi be biboneka ko bari mu bwigunge. Umwe muri bo aradoda inkweto zishaje, abandi baramuganiriza. Bose ubabajije amateka y'uyu munsi hari icyo bayaziho, gusa baracyaboshywe n'ibibazo by'ubukene n'ubushomeri. Habona se umuntu aba yicaye kuri iri zuba, imirimo yabuze. Turabyishimiye ko ari umunsi mwiza wo kwibohora, ariko iminsi bimeze nabi. Si ibyo biraka biboneka rimwe na rimwe, ariko akazi ntako pe. Kwibohora kwa nyako byagombye kugenda gute? N'akazi kakaboneka nyine. Kwibohora kwa nyako rero, uretse ako kazi nyine wenda katabasha kuboneka, ariko ubundi mu kwibohora kwa nyako dufite umutekano. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, uyobora ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, ntiyitabiriye umuhango wo kwibohora. Yavuze ko bitewe n'amasaha abaturage bagombaga kugerera muri stade Amahoro wizihirijwe, yaragoye kuyubahiriza, ahitamo kuwukurikirira kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Madamu Ingabire yemera bidasubirwaho ko uyu munsi ari ngombwa bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo, gusa niyumvisha ukuntu umukuru w'igihugu Paul Kagame ijambo rye yarigeneye abanyamahanga kuruta uko yari kuribwira abanyarwanda. Ingabire yemeranya na Perezida Kagame ko ari ngombwa amahoro mu gihugu bidasabye urwamo rw'imbunda n'amasasu, ariko akavuga ko mu kubohora u Rwanda hari ibyo FPR Inkotanyi yari ishyize imbere na magingo ayitarageraho. Ntabwo waba warabonye igisubizo politike ku bibazo bishobora kuba isoko y'umutekano muke mu gihugu cyawe ngo unanirwe gukemura ibibazo by'abantu bakora politike hanze y'igihugu, ngo unanirwe no kwemerera abari imbere mu gihugu nkatwe Darufa Umurinzi kwemera kuba twakora politike. No kurumva ko nta solution politike iraboneka igihe cyose ikibazo cy'impunzi kigihari. Hari ahandi yavuze ati umuturage ku isonga. Iyo ni siroga kuko ishyaka riri ku butegetsi rikunze kuvuga ngo umuturage ku isonga, ariko se umuturage aba ku isonga ate ukamusenyera adahawe ingurane? Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda akagira ibyo asaba byagombye guhinduka mu bihe bizaza. Bashyizeho Minisiteri y'Ubumwe, iyo minisiteri yagombye gufata mission muri iyi myaka 5 iri imbere yo kujya kwegera n'abandi banyarwanda, abo bareba n'abo bitwa abanzi b'igihugu. Nta mwanzi w'igihugu ubaho, kuko ubundi twari dushyize muri nk'abanyarwanda. Ntabwo mu ijambo rya Perezida wa Repubulika yakagombye kurangiza abwira urubyiruko ati mugomba kurwanira u Rwanda. Ijambo rye ni nk'iry'umuntu, ni nk'aho tukiri ku rugamba rwo kurwana. Nyuma y'imyaka 62 u Rwanda rwigenze, twagombye ko ubu ngubu twarubutse u Rwanda, umunyarwanda wese agira ijambo mu bimukorerwa, kugira ngo dushobore kubaka iterambere rirambye, dushobore kubaka ubumwe burambye n'amahoro arambye mu gihugu cyacu. Bwana Kanizuyusi Bihira mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yari afite imyaka 35 y'amavuko, yemereye Ijwi ry'Amerika ko yarashinzwe kuvura inkomere zabaga zakomerekeye ku rugamba mu bari abarwanyi b'inkotanyi. Ku bw'intege nke, Bihira ntiyabashije kwifatanya n'abandi kuri stade Amahoro mu muhango wo kwibohora. Ni umuhango yakurikiraniye kuri televiziyo. Mu mboni y'uyu musaza asanga hari byinshi byo kwishimira nyuma y'imyaka 30. Tumaze imyaka 30 twaribohoye mu rwego rw'ubukungu. Ubu rero icyo navuga ni uko ibintu bimeze neza, urabona turimo kujya imbere kandi aho tugeze ni heza cyane.
kimwe mu byo FPR Inkotanyi yaharaniraga mu rugamba rwo kwibohora ku isonga harimo guca ubuhunzi. Igihabanye n'ibyo, bamwe mu bari ku ruhembe rw'umuheto ku rugamba rwo kubohora u Rwanda bari mu bambere bongeye kwerekeza iy'ubuhunzi. Kuri iyi ngingo Bihira yagize ati ubundi gahunda y'Inkotanyi yari ukuvuga kurwana ugatsinda, ariko ntabwo twiyemeje gutsinda 100%. Mu mboni ya Canisius Bihira ariko nawe agasanga hari icyo ubutegetsi bwagombye gukora kugira ngo buri munyarwanda yisange mu rwamubyaye ibyiza byarwo bimugeraho. U Rwanda rugomba kubeshaho neza abaturage bemera gukorana n'ubuyobozi. Noneho babandi hari icyo bita ngo nderereho, babona ubuyobozi buragenda neza bazagaruka, kandi bagaruka nta kibazo bazagira. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu mwaka w'1994 umujandarume wari ku birindiro by'ahitwa mu Ndatemwa muri komine ya Murambi yakijije umuryango warimo ababyeyi 3 n'abana babo. Byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza. Musaza w'abo babyeyi yitwa Ali Yusufu Mugenzi, niwe ubari inkuru. Ntabwo muzi zina, icyo nzi nuko yari umujandarume igihe cya jenoside muri 1994. Impamvu mushakisha nuko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu Ndatemwa. Jewe njya kuzi Londres, bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare b'abajandarume bake ahitwa mu Ndatemwa. Uwo bari bayobowe na Lieutenant, niyo yari grade yeho, yari akiri umusore. Hanyuma ageze hariya mu Ndatemwa ashakisha iwacu. Impamvu yahashakishije yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu Giswahili. Mu mugani nanditse hakaba harimo Ndatemwa. Wahageze rero ajya gushakisha, arahabona, gutyo aba inshuti y'abashiki banjye. Hanyuma jenoside itangiye, bashiki banjye 3 n'abana babo baza kumenya ko babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica. Bagombaga gupfa ku tariki ya 11 z'ukwezi kwa 4. Uwo mukozi wo mu rugo rero araza ababwira ati jewe twarabanye neza, ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu, ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica. Uwo mukozi yari yarabaye interahamwe, yishe n'abandi bantu bariya mu Ndatemwa. Nuko bashiki banjye bashakisha uko bava mu Ndatemwa, birabananira. Ku itariki ya 10 babona imodoka ivuye ahitwa Imuhura. Interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya. Ku itariki ya 11 nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo mu Ndatemwa. Mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda, bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo. Bababwira ko ntacyo bahunga, basigaremo babakuyemo. Rero nibwo mushiki wanjye ubu yitabye Imana witwa Shani aragenda abwira uwo mujandarume, aramubwira ati wabaye inshuti, wabaye umuvandimwe, dutabare kuko baratwica rwose. Uyu munsi ni umunsi wacu wo gupfa, tutava hano baratwica. Ikiganiro cyose na Ali Yusufu Mugenzi ushaka umugiraneza watabaye umuryango we. Muzabimva mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku cyumweru isa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo, n'ingene bafasha imiryango yabo, nuko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'abategarugori turajya mu ntara ya Rumonge mu Burundi. Abahunze inkangu zabereye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta bafite ibibazo byinshi bibugarije. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Nkaje wandibunga nta nagatenge ndakuye, nta n'ikintu na kimwe ndarokoye. N'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka.
uyu ni umwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango 500 yahatswe guhitanwa n'isitagurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ryabaye itariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura gukorora amosozi kubera agahinda k'ubuzima babayemwo. Aba ni bamwe muri abo. Ndibunga nta nagatenge ndakuye nta n'ikintu na kimwe ndarokoye n'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka none kugaza kuvyo baryono umunsi banyakubahwa muturabe n'ukuri ndezwa n'umubabaro ukuntu twabuze ivyacu abo twaziga ivyo dufungura vyose haragiye ibi bintu vy'inzara n'ibindi bihaye biradutuma tuja mu bindi bintu umenga bamwe umenga twokwiyahura ugasanga abana bariko barakurira mu maso nawe ukaja murira ukabura amahoro. Uretse kubura ibifungurwa n'ibyo barose bafise ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo. Aline Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye. Nko kuva mu gitondo inzamunda sindarya kubera uwo twatizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimpa isafuriya bisaba umwe ahishije uwundi akaca yakira. Rero mu gihe atahishije ngo akuremo ntushobora gufungura. Bamwe hari abatarafungura kuva mu gitondo sigenda umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye. Ikibazo c'isuku na cane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe. Hari abavuga ko bamara nk'imisi 3 batoze. Uyu yitanga k'akarorero kuko amaze imisi mu mihango y'abakenyezi. Nari mu bihe rero narabuze co gukaba nkaburiki nkahangayika haruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turihe none hari icyo ubona mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkiri gukora hanige nibidunya ku mugoroba nkaca niyo gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho ugasanga nk'umwigeme afite imyaka 17 atahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi hatwe twagowe. Amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye. Ibintu bikunyurwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi 3,000. Byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo. Kubijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya niyo bahunzemwo. ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi abagabo babiri ntibabana mu nzu imwe. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari kumwe natwe, ani igice cacu ca mbere c'ibiganiro vy'uno wa gatandatu gice kigarukira kuri mikro. Mwari kumwe na Diana Ninahazwe, yakoze Nadia Tahaha yegeranije amajwi yacu. Etienne Karekezi niwe yaraduhagarariye. Ekipe ya kino gitondo tubifurije wa gatandatu mwiza, tubasigaranye ikiganiro iwanyu mu ntara.